Lingatsho igwijo libhengeze ukufika kwethu siliqela lendaba Ekhaya Jikelele. Njengokubona kaloku umbukela igwijo xa litsho uyabona kaloku liyamemeza wena osetaxi rank wena osekhaya wena osesikolweni nobuphi na qiniseka kaloku into kubana uyalijija iqhosha ivalue phezulu kuba sifike sagaleleka Ekhaya Jikelele. Sifika ke mbukeli wam asifiki sisonge izandla hayi asoze kaloku umuntu asekhaya sifika sikuphathele eziqhubekayo kwezemidlalo isimo sezulu udliwanondlebe nabantu abaqhafuqhafu uqinisekisa kaloku into kubana uxhobisekile kaloku mbukeli sinjalo Ekhaya Jikelele ndingahambi ndedwa ke ndiyiqhuba lenqwelo uyadrive kunontombi uMamtshali Sikubikelele mbukeli make ngidrive ke njengokusho kukaKholosa ke sibheke indaba ehamba phambili kuleli hora. Ungqongqoshe amaphoyisa uJenene ubheka icele wethembisa ukuthi bazobhekana ngokusheshsha nodaba lwaseRivali eGoli ngenxa yozamazama. Umdlaluki wemfonomfono uLambert Stein uthe akukho namnye kwiqela labahlobo bomdlali webhola ekhatywayo obize amapolisa okanye abezolawulo olungxamiselekileyo ngobusuku awabulawa ngabo uSenzo Meyiwa. Ngamthanda umuntu ngiqala ukumbona ngamthanda umuntu ngifisa ukumlobola sanibona Mzansi ulinda Gconsa lo ubukela Ekhaya Jikelele on SABC la uthola khona indaba ezimnandi lonke uhlobo lezindaba eze sports kanye nezokungcebeleka nezenhlala kahle ungasusi nje amehlo ukuqhubeke enjoy Ekhaya Jikelele. Thank you. Danko is thank you. Sihlebele mgama mbukeli novimba wethu. Umphathiswa wamapolisa ubheka icele uthi inkonzo yesipolisa yeli ithi iza kuyijonga singekapheli iyure ezingama-24 imeko yaseRivali kwintshona yaseRhawutini. Umphathiswa ke uthi iqela lakhe sele lithe bhazalala kwingingqi yaseRivali. Our primary task here is to stop Zamazamas terrorizing the community. That is a first task. Then the second task is to speak, as I have spoken to the Minister of Mines, to close down all these holes. Now, we are giving me the third task to go to the Minister of Human Settlement to come and deal with the issue of Zamimpilo. That can't be the police. So there are three things. But by the time all these things happen, Zamazamas would have been stopped. You talk about 7 days. That's too long, young man. That's too long. That's like 7 years. In 24 hours, you have seen the difference here. So allow us to go and allow us to put the plan in action so that your life gets back to normality. Kuphoqeke ukuthi umhlaziyi wemiyalezo yomakhalekhukhwini wamaphoyisa avume enkantolo enkulu yasePitoli ukuthi akukho lutho ngemniningwane ayitholile ekhomba itulo lokubulala uColonel Lambert Stein naye uvumile ke ukuthi inombolo ayihlanganisa nomsolo wesihlanu ufiso kuhle Ntuli ibingabhalisiwe ngegama lakhe. Ephekwa ngembuzo uStein uthe akekho obengaphakathi endlini okwabulawela kuyisihlabani sebhola uSenzo Meyiwa owafonela amaphoyisa noma abezimo eziphuthumayo. uStein uke wafakaza phambilini wathi abasolwa bayazana. Phambilini ke utshela inkantolo ukuthi imininingwane yomakhalekhukhwini ikhombise ukuxhumana phakathi kwabo bonke abasolwa ngaphandle kwesine. Abameli ke babasolwa bathi ukuxhumana akubonisi ukwakhiwa kwetulo lokubulala. Ukuphenywa ngembuzo kuzoqhubeka ke namuhla. Okwamanje abalisa abahlanu babhekeneke necala lokubulala lesihlabani sebhola ngonyaka u2014. Amapolisa asibhozo atyholwa ngokubetha abantu abathathu kulwa wendlela uN1 eGauteng ekuqaleni kwalenyanga ephelileyo aza kuva namhlanje ukuba baza kunikwa ibheyile kusini na.
Lamagosa ayinxalenye yecandelo likaSekela lamongameli uPaul Mashatile kwicandelo lokhuseleko le-VIP azakuvela kwakhona kwinkundla kamantyi yaseRandburg kumntla weRhawuti. Bajongene nezityholo ezininzi eziquka ukukhomba ngompu, ukubetha ngenjongo yokwenzakalisa umzimba kwanokuqhuba ngokungenankathalo. Inkantolo ephakeme yaseThekwini KwaZulu-Natal banqabele abeyindaba ukuba baqophe noma basakaze okwenzeka ngaphakathi enkantolo ecaleni lokukhwabanisa elibhekene nowabeyimeya yeTheku uZandile Gumede nabangama-21 asolwa nabo. Lesi sinqumo simayelana nofakazi abagibele ebhokisini izolo kanye nalabo abazonindeka kulobu bufakazi obethulwa okwamanje. Inhloso ukuvikela ofakazi bombuso abasengcupheni njengoba beyizisebenzi zikamasipala. uGumede nasolwa nabo babhekene namacala okukhwabanisa, inkohlakalo, ukushushumbisa imali ngendlela engekho emthethweni odabeni olumayelana nethenda lokuqoqwa kwemfucuza eThekwini. Bazawungena nzulu ezimpokothweni abaqhubi bemoto njengoko amaxabiso epetrol kulindeleke kuba anyuke ngomso. Isebe lemithombo yezembiwa namandla likhuphe ingxelo ebonisa ukuba ixabiso lepetrol liza kunyuka ngeesenti ezingama-37 ilitha. Amaxabiso ediesel wona aza kunyuka nge-70 ne-72 cents ilitha. Kuxhomekeke kwibakala. Amaxabiso wona eparafini ayikhanyisayo nawo aya kunyuka nge-71 cents ilitha. Kanti ke ngokumbukeli ngaphambi kokuba uphume, rhabula uqikelelo lwemozulu. Nathi nisibukele kaloku apha kukhaya jikelele. Ngelixa ke abanye amagcisa emizobo esenokusebenzisa ipaint neoil ukwenza imizobo yabo. Umbongeni Buthelezi yena usebenzisa inkunkuma yeplastiki ukwenza imizobo yakhe. Ezi plastiki ke uziqokelela kwindawo zokulahla inkunkuma zasekuhlaleni nakwizitrato zedolophu. Sinake apha kumagumbi ethu osasazo. Masikubulise mbongeni sikwamkele enkqubeni iEkhaya jikelele. Ngiyabonga nami ukubalana ngicela ukubingelela nababukeli ekhaya. Andiqinisekile nabo bancumile bathe nqa ukuva into yokubana osiphathele nto namhlanje. Siyeva into yokubana ungumzobi kwaye wena wehlukile kubanye abazobi kuba usebenzisa inkunkuma. You are turning trash into treasure ngelamangesi. Exactly. Wow, uye waqala nini ukuzibona into yokubana jonga mna njengombongeni ndinasisakhono?
Ngiqale ngimncane kakhulu ukubona ukuthi ikhona into engayenza as an artist because bekuyi dream yami ukuthi ngibe artist one day. But ngithe masengena esikolweni efunda center la engiqale khona ukwenza ama studies wami eart nga realize ukuthi amapende nama canvases ayadura kakhulu. It's very expensive ukuthi ngikhona ukuthi ngawathenga ngenze lento engifuna ukuyenza. So kwamele ukuthi ngicabanga ukuthi ngenza ini ukuthi ngikhona ukuthi ngifeze iphupho lami. And then ngaqala ngacollect ama plastics ukuzama ukuhlanganisa into engakhona ukuthi ngiqhubezele phambili nalento engifuna ukuyenza. So I've been doing this for the last 31 years actually. 31 years. Yes. Wow. Nani ngazalwa nozalwa. Kade mntasekhaya uqhushalaza lapfezeka iphupho lakho njengokusitsho into kubana uyiqale lento uyenza uzamazama kodwa labe kanti liyafezeka. And I can imagine uba ngaba uthi uqokelela inkunkuma nama plastic mhlawumbe abanye abantu baza kujonga okanye ngela xesha bebekujonga ngathi yakhe uphambene uqhubeka ntoni uqokelela iplastic kanti abazi into bana engqondweni yakho wena you are goal orientated. So ndikhalela ke ngokundibuyisela emva xa uqokelela eza plastic usuthini ingaba mhlawumbe babekhona abantu ababegxeka but because you were headed to your goal how did you remain grounded? Yeah, look, I mean bengagxekwa kuphela abantu abangangazi nabantu abaseduzane kwami bebenganginikeza hope kulento engiyenzayo but because bengibona ivision bengazi ukuthi ngifuna ukuachieve in one day I persisted ngaqhubeka ngiyenza lento ngihluleka ngiqhubeka ngiyenza ngizama ngihluleka up to a point where ngaqala ngabonakala nangaphandle kwala eSouth Africa ukuthi kukhona into engizama ukuyenza and then ngaqala ngaba nama exhibitions nga invitewa nakumanye ama countries ngaphandle anjengo New York anjengo Saudi Arabia ukuthi ngizobonisa umsebenzi wami and I've been to quite a number of different residencies around the world. Wow, just plastic into zothi mhlambe xa igqiba uyilahlele phakanti it has really brought a change ebomini bakho and ndiyafuna ungena kwinto yokubana zikhona inhlobo ngenhlobo zokudesigner. Ndiyakhumbula xa uthi plastic ngosasabancinci phako primary school sasida ngodibanisa isweet ze plastic uziqhinele zibe into ejikayo but awuphelelanga apho kuphela you made something real because nithetha ndiphatha ndiqonda you ayizutsha wathi ayizutsha so into neyakwenza into kubana wena ugqile kakhulu kwinto bana uzawuguqula iplastic ibe yipainting. Yazi ukuthi into futhi engizama ukuthi ngidlulisele ebantwini kakhulu futhi abantu abancane ukuthi kufanele ukuthi sizame ukuthi sibheke ne-environment esiphila kuyo. Umsebenzi engiwenzayo akusikuthi uwenza ubuhle kuphela. Uzama nokunakekela environment la esiphila khona ngoba ngiyabelieve ukuthi umhlaba esiphila kuwo una everything ukuthi singa manufacture more. So that is why ngibona ukuthi mhlambe mangazama ukuthi ngibonisa abantu bakithi ukuthi you know mabengathatha okukhona already bakuhlanganise bazama ukuza nama ideas amasha that could possibly create even employment le esidinga kakhulu kwi country yakithi. You know nokuthi abantu babe aware ukuthi kwenzakala ini ngaphandle ngoba kuyamosheka ulwandle liyamosheka environment yethu yamosheka ngoba phela iplastic malike langena ngaphansi komhlabathi it takes forever ukuthi likhona ukuthi li disintegrate. Bendisazoza kunye lomba othethayo we recycling because ngenene okusinqongileyo especially ulwandle sidla ngokuva into kubana abantu mabaxine ulwandle because kugcwele ama plastic abantu bashiza into zabo pha so inhle kakhulu into yenza into bana you're not only doing art but unayo ifutho lenzayo eqinisekiseni into kubana okusinqongileyo kukhona ucoceko. Ndifuna ke ngoku ungena kumba we inspiration because ndijonge apha and I just cannot believe into kubana uhlanganise iplastic for umuntu oculayo ngapha ndiyabona into kubana ngabantu abahleli phansi ndiyaqiniseka into bana ngabantwana kukhona umtata ngapha ya and xa wenza yonke lena into you are telling a story. Nje ngizama ukukhuluma ngezitori zethu thina abantu kodwa ngizenze ngendlela ezokwenza ukuthi abantu bakhona ukucabanga ukuthi yini into eyenza ukuthi lo muntu azafike kule banga lela akulo. You know I mean
I-painting sa-introducewa kuyo many years ago, I think more than 200 years ago. Mangabe uthi wenze art, abantu ba-expect ukuthi uyapenda, uyadrawa kuphela. So that is why ngicabanga ukuthi indlela engenza ngayo art manje iyazama nokuthi ibonisa abantu ukuthi akhona amanye ama-avenues esingawazama ukuthi abonisa abantu indlela ezintsha zokwenza i-art. I mean, that is why ngakhona ukuthi ngibizwe ngi-invite e-Saudi Arabia, ngi-invite nase-Maldives ukuthi ngizokhona, because i-Maldives engibona ukuthi mhlambe yenze example ekahle for lento esikhuluma ngayo ukuthi e-Maldives i-country nyana encane eyi-island edepende kwi-tourism. So abantu mabeyovakasha e-Maldives bayela kuphela ukuyophola bancebeleke elwandle. Kodwa thina njengeyivakashi sifika nodode sisuka nawo la sisuka khona, sifika siwulahlele elwandle. And sikhohle ukuthi labantu badepende kuphela kuma beaches wabo ukuthi bakhona ukuthi basustain i-country yabo. So ngiyajabula ukuthi kuba khona nabantu abangaphandle ababona into engiyenza la ekhaya, bazame nokuthi mhlambe ngize kubo ngizobasiza ukuthi babonise abavakashi babo ukuthi cha sicela ukuthi nihloniphe indawo yethu ningayingcolisi ngoba siphila ngayo. Kunalento yamangesi ethi art should be something that liberates the soul. Njengokubalisile into yokubana uye wahambela amazwe afana no New York. Ndifuna ukwazi into yokubana xa ufika pha ubonisa ngalomboniso wakho, how has the reception been? Abantu baye bakwamkela njani ngalomboniso okanye the art pieces ozanazo? People become shocked. That's the first impression they get. You know, ukuthi how usho kanjani ukuthi plastic ngoba silibona iplastic thina sibona amapende. Ngikhumbula futhi kwenye i-trip engangihambe kuyo ngangise Germany, la engafika khona, la engangibeke khona ukuthi ngisebenzele khona e-studio. Kwangena i-couple labantu asebekhulile nje ababili. Bafike bathi cha sizwile ukuthi kuno baba la uvakashilo obuye South Africa owenza art ngama plastic, kodwa cha siyaxake ukuthi ikuphi plastic ngoba lento esibona la sibona i-painting. Kwaxaka kimi ukuthi ababoni kanjani ngoba phela ama-plastic amanye ngangiwabekile phansi. Kusho ukuthi kwangijabulisa lokho ukubonisa ukuthi ngithatha i-plastic ngilitransforme lenze into abantu abangakaze bayibone kodwa ibakhumbuza into abayaziyo. And ethana lento etshoyo ukuthi lento ikhumbuza abantu ngalento abayazi bayibo uyakwazi uthatha nje into engayoyikanga and turn it into this beautiful treasure. Ngiyahalela ukwazi into yokubana because you mentioned earlier on that oko ukhona for 31 years. Iminyaka emininzi leyo. And I know as an artist into yobana ikhona imicelimngeni ojamelana nayo, but through it all you are still standing. Ungathi intoni eyakwenza into yobana after all these years as an artist you are still relevant, use consistent emsebenzini wakho? Yazi ukuthi into engizama nami ukuthi ngidlulisele kuma artist amancane all the time ukuthi uyazi mangabe unale vision onayo, ubelieve into enobeliever kuyo, mhlambe kungcono ukuthi ungalandeli ukuthi abanye abantu benzani. Iba uwe ulandele into ofuna ukuba yiyo nevision ofuna ukuba yiyo one day, ngoba lokho kwenza ukuthi ukhona ukuba honest, ukhone futhi uba fair to yourself ukuthi okay lento engiyenzayo angiyithathanga komunye umuntu, ngithatha into ebuya kimi, ene kukwenza ube very unique. Very unique. And speaking of uniqueness, ndingatsho ndithi you are unique in your own inspiration. Andikwazi into yokubana ndikuyekele ngaphambi kokuba siyiqukumbele lelele ezi pieces othe waza nazo apha enkqubeni. Ukusixelele ngazi into yokubana the time wawusenza ezi, what was going through your mind and what is the message behind ezi pieces sinazo? Ndifuna uqala ngale. Okay, le engapha yazi kube nesikhathi ngo-2020 maqala i-COVID. Ithe i-COVID mayiqala bengiseGermany ngaleso sikhathi e-university. But ngokubona ukuthi cha ekhaya ngathi amasango seyavalwa manje sekuzoba ne-lockdown, ngathi awuthi ngiphuthume nami ngibuye ekhaya. Kodwa ke ngithe mangibuya la ngathola ukuthi kunzima nokuthi ngisebenze ngoba kuthiwa sifanele level 5 fanele sihlale ekhaya. Ngakhona ukuthi ngihlale nomndeni wami e-studio sami. Ngoba ngakhona ukuthi ngiqhubeke ngenze umsebenzi ofana nalo. Lo msebenzi mawubheka lapha phansi kukhona amanzi, ibhodlela lamanzi. Lo 1 liter lo. I1 liter lo yabengizama ukubonisa ukuthi cha phela besikhuthaza ukuthi sigeze izandla. Ngaleso sikhathi senze ukuthi izandla zibe clean, sifaka ama mask wethu. You know kimi bekuzama ukureflecta entweni eyenzakalayo ngaleso sikhathi leso. Ngoba iart ngibona ukuthi ngicabanga ukuthi iba relevant makufika lapho ukuthi you reflect
to what is happening in the society as an artist and make people see ukuthi ubona ngendlela ehlukile kwabanye abantu. And you may be prophesied because dijonga ama robot impam akombani uyibona bajonga silinde load shedding. Bengibhekile ngithi masuka la ku COVID ngathi siya ku load shedding. Sakubetha prophet. Lele ngapha ke cha nakhona ngizama futhi ngithanda kakhulu i-education ebantwini abancane. Ngiyangizama ukuthi abantu abancane bakhuthazeke bazi ukuthi ukuyesikoleni kubaluleke kakhulu. Ukuthi noma mhlawumbe ngaba talented ngendlela talented ngakhona kodwa iyayifuna ukuthi le nto isupplemente ngesikolo. Ube ne backup education because awazi ukuthi life izobeka kuphi. Ngizama ke ngakho konke okusemandleni ukuthi ngaso sonke isikhathi ku artwork wami mangabe uyibheke athi yami akukho la ngidepicta khona abantu abadala. Ngidepicta abantu besifazane nabantwana. Ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe yiba abantu aba close enhlizweni yami. Ngithanda abantwana, ngithanda ngibuya kumuntu wesifazane futhi nami. So ngiyazama ukuthi njalo umsebenzi wami ukhulume ngalezi zinto eziphakathi kimi enhlizweni. And speaking of that, singena kwinyanga yamanina. And yayithanda lento etsho into kubana ubaxabisile kakhulu amanina. They are indeed the center of the home. Ungathini mhlambe umyalezo wakho kumanina bukeleyo, especially coming from umuntu wesiliza kuba siyaqonda into kubana singamanina mininzi mingeni esijamelene nayo GBV nobani. So ungathini mhlambe umyalezo wakho kumanina jongileyo njengoko singena kwinyanga ebabhiyozelayo? Hey, uyazi ngibe nomlayezo omfishane kakhulu ukuthi asiphilisaneni njengabantu. Umlayezo nje nginawo ushort ngalo ndlela leyo ukuthi mangabe ngibuka umuntu omunye ufanele ngumbuke njengami. Intembi engiyenza komunye umuntu oseceleni kwami kufanele ngiyibuyise kimi ukuthi mayenzakala ngakimi ingaba kanjani leyo nto leyo. Kodwa nginabantwana bamantombazane nami. Yabona, so kuyaye njalo mangizwa izitori eziphathelene nodlame ebantwini besifazane kuyaye kungihlukumeze kakhulu. Angazi ukuthi ngiyenzani ukuthi mhlambe ngikhona ukuthi ngibe in between leyo confrontation eyenzakalayo. Kuba buhlungu kakhulu. Kodwa nje ngicela ebantwini besilisa abafethu ukuthi man ake sizameni ukuthi sazi ukuthi sabantu sonke asiphilisaneni sincedane sonke. Futhi ngiyaphikisana nalombono othi abantu besifazane kufanele ba-protectwe from what? Asikwazi ukuthi sikhulume ngabantu besifazane ba-protected from animals which is us. You know, so kuba buhlungu kakhulu uma uyibheka ngaleyo ndlela le. Akekho umuntu ofuna ukuprotectwa. Umuntu nomuntu uphila ngendlela uNkulunkulu amenze ngayo. Kufanele ayiphilele angaprotectwa from anyone. There are no animals efanele ukuprotect abantu kuzo la. Siyabantu sonke asiphilisaneni. Asiphilisaneni. Hayi atsho amazwi wakho. Xa siqole ke ngoku abantu xa befuna ukulandela umsebenzi wakho ndiyeva into kubana ubizwa ko-Germany ubuzwa ko-New York obethunana lopha isigodini bethunana emanqamzeni obecofa imvaba othi ndiyafuna uvele ewe siyaqonda obana kwinqwanqwa liphezulu abantu xa befuna into kubana baqhagamshelana nawe bakufumana phi? Abantu bangangithola kuma social media platforms ngikhona ku Instagram i-handle yami ubuthelezi Mbongeni art ngikhona futhi na ku Facebook ngatholakala khona. Ngiyajabula futhi nokusebenza nabantu abancane abayenza ama research njengoba ngisizana nabantwana base university njengamanje baba khona abeza kimi abacela ukuzokwenza i-research ngumsebenzi wabo sesikolweni. Ngiyavulela lapho ukuthi ngivule istudio sami sihlale phansi sikhulume ngumsize ngendlela afuna ukusizwa ngakhona. Kodwa nje mangabe umuntu efuna ukungithola ngangithola ku social media platforms kulula kakhulu ngaleyo ndlela. Mhle kakhulu umsebenzi kwaye siyaqonda into kubana ababukeli benendlebe nje banetyala bazakwazi into kubana baxhubene nawe. Nathi sike Ekhaya Jikelele siyazidla ngabantu abafana nani abenza into esuka kwingcambu zenhliziyo zabo and turn it into a reality just like i-art piece yakho. Inkosi kakhulu ngokusindwendweni. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ni-invite. Inkosi kakhulu. Right mbukeli wami lo ke besithetha naye nguye kaloku uMbongeni Buthelezi oligcisa eliphuma izandla
sibethana indlebe naye ngomsebenzi wakhe omhle kakhulu wobugcisa. Uyasho kaloku into yokubana untingele ngapha ya phesheya esiya ko-Germany, ko-New York, ndibala ntoni na. Ithi nawe mbukeli loo nto incinci uyenzayo kuloo kona ukuyo, qiniseka into yokubana awupheli mandla, ngenye imini amafu ayohlangana. Kanti ngoku masithi qhwi evenkileni, ungaqushi ungaqasholazi, ubukele Ekhaya Jikelele apha kwinkqubo ndaba yakho uDTT. Siyabuya ngongoko. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele. Njengoba nje-ke kuqhubeka umqhudelwano wendebe yomhlaba yebhola lomnqakiswano eKapa esifundazweni iWestern Cape. Eyingxenyeni-ke eyithile zezwe kunemibukiso eyahlukahlukene eMgungundlovu, eMkhanyakude kanye naseMzinyathi. Ukuze-ke liqhubeke lingabohli isasasa phela lomqhudelwano, uMnyango wezemidlalo nawo buhlele imidlalo ye-netball esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ukutholayo kabanzi sixhumana nentatheli zemidlalo kwelinye lamaphephandaba adla ubhedu kulelizwe, uZukiswa Chaka. Zukiswa, sikubingelele sikwamukele Ekhaya. Ngibingelele kuwe noxolo kanye nababukeli nabathandi bezemidlalo ekhaya. Hayi nathi siyakubingelela. Sicela nje ukuthi-ke usichazele kabanzi ukuthi linjani isasasa noma nje i-hype netball lapha esifundazweni iKwaZulu-Natal. Ngibonge ngethuba. Okokuqala nje sibonge kakhulu uMnyango we-Sports ne-Art and Culture la esifundazweni ngokuthi uhlele imicimbi efana nalena. Siyazi ukuthi-ke emaphandleni noma nje ngisho ngithi ezilalini kunzima ukuthi abantu babe ne-access ukuthi bebuke amantombazana. Siyazi ukuthi kunawo umnqakiswano iWorld Cup eqhubekayo lapha eKapa. So ukubona amantombazana edlala ngalo lehlobo bebedlala ngalo ekhona eDandi ukusukela ngoLwesihlanu kuze kube isonto, ngibonile ukuthi kubalekile vele ukuthi si-invest kwi-grassroots yethu amantombazana azokwazi ukuthi eqhubeke ebe nesasasa layo i-netball. Kuhle kakhulu ekade kwenzeka-ke eDandi njengoba sibonile omasipala abayi-4 kade beqhudelana, uMsinga, iNquthu, uMvoti kakunye neNdumeni lapha under uMzinyathi district. Okubonisa ukuthi amantombazana amancane la abukela kuwo kakhulu kubo obongiwe eMsoni, omaweni lapha. So bekukuhle kakhulu ukubona kanye nomphakathi ufika uzoseka amantombazana kade ekhona edlala yona le tournament. Sisalinde yona iWorld Cup iqale. Uyakhumula ke imidlalo yeWorld Cup iqala masithi nje late lapha. So during the day bekunayo lo midlalo leyo ke besibiza ngeMandela Challenge Netball, okusho ukuthi sibonge kakhulu kwiKZN Netball ethathe leli thuba. Yabona ukuthi leli thuba kusalinde ukuqala iNetball World Cup, nansi imidlalo emayidlalo ke kudlaliwe ke baphumelela abaphumelelayo badliwa abanye, kodwa ke isasasa lihle kakhulu lapha eDandi. Suki, njengentatheli-ke yezemidlalo ubona kanjani-ke wena noma mhlawumbe ngaphambi kokuthi ke siye-ke emidlalweni leyo wendebe yomhlaba ke sikhulume ngaleyo mdlalo leyo ebakhona lapho njengoba uchaza na ukuthi bekunomdlalo obuseDandi. Ingabe mhlawumbe nje uma ngabe sokudlala leyo mdlalo kanjalo basuke bekhonani la besabiza mhlawumbe ngama-scouts or abasuke bebheka mhlawumbe ithalent ukwenzela ukuthi uma ngabe mhlawumbe lawo mantombazane seqedile ukudlala noma esemadala ayakwazi ukuthola amathuba ezingeni eliphezulu? Ngokubona kwami kuye imicimbi nje bakhona abaqeqeshi akhona abaqeqeshi kade bezothamela le midlalo ukubheka ukuthi ingane zidevelopa kanjani. Ithe imidlalo iqhubeka nje bekhona ama-workshops ukucijisa wona lamaqeqeshi abakhona kule masipala abakade ngibabala ngenhla nje, okukhombisa ukuthi iKZN Netball isebenzise leli thuba ukuze ibone kahle ukuthi yini enye mhlawumbe engayenza ukulungisa ukuthi abaqeqeshi bazicije kahle bekwazi ukudlulisela ulwazi labo kubadlali abasakhulayo. Ngibone kukuhle kakhulu during the games okanye ngama-half time bekunama-break besibona lapha amantombazana efundiswa ebhekisa ukuthi kumele udlale kanjani, uzipositione kanjani as umdlali wayo i-netball lapha. So kuhle kakhulu-ke lokhu abakwenzile. Siyazi-ke kunzima kakhulu ukuthi uthole abaqeqeshi abasezingeni eliphezulu especially kwindawo ezifana nakhona oDandi because siyazi kusemaphandleni kunzima kakhulu kuba ne-access. So sibonge kakhulu esifundazweni iKZN ukuthi bakwazi ukuthi bebeseke in support of i-Netball World Cup eqhubekayo lapha eCape Town. Sisakhuluma ngayo-ke imidlalo le eqhubekayo eCape Town, njengentatheli ezemidlalo mhlawumbe nje wezuki wena ubona kanjani lo mqhudelwano we-netball ikakhulukazi phela-ke imidlalo eNingizimu Afrika?
iSouth Africa iqale kahle kakhulu ivula umdlalo wabo neWales. Siyayazi ke ukuthi iWales siyayishaya nje asidlalisi nakuloko ke yakubanga khona mehluko even though beku close kakhulu 61-50 iscore. Sidlale kahle kakhulu, sibonile ke ama changes kumdlalo wesibili sesidlala nayo iSri Lanka. Umqeqeshi uNomaplamo basebenzise kahle abadlali bakhe ebashintsha lapha from i-center. Sibonile uBongiwe Msomo esuka ku-center aya kwi-wing attack, okubonisa ukuthi mhlambe bekukhona bekuleka ku-wing attack. Kumdlalo wabo wokuqala bawudlale kahle kakhulu, baye bawuphumelela ke. Imidlalo elandelayo engibona umdlalo bowunzima kakhulu, umdlalo wayo iJamaica bebewudlala ngayo iSaturday. Umdlalo bowunzima kakhulu, siyazi iJamaica ngaso sonke isikhathi inikeza iProteas inkinga. Nakulokhu ke bade kakhulu amantombazana aseJamaica. Ngibone umaweni ethola ubunzima kakhulu lapha iGK engakhoni ukuthi evimbe amabhola lapha, since sibone iscore sinyuka lapha. Namaphutha abawenzile ke kuwo lo mdlalo waseJamaica engithemba ukuthi umqeqeshi uzowalungisa. Sibonile ucaptain bekasisaglisa kakhulu kuwo la mdlali, amaphutha ewenza belahlekelwa ngamabhola nje ukuze i-counter attack and i-turnover amabhola iJamaica lapha sikwazile ukuthi sihlule kuwo la mdlalo, but hopefully bazowubona la amaphutha lawo going forward. Umdlalo kade umuhle kakhulu siwubonile sonke izolo against Trinidad and Tobago. Abadlali abasha abancane sibonile befakwa owethu Ngubane wenze i-first debut yakhe futhi udlalo kokuqala kuye World Cup. Ngisho nje ukuthi going forward siyazi ukuthi okhala Pretoria mhlambe ngeke bakhona ukuthi babe khona ki next World Cup because of age. Sibonile ukuthi bafakiwe nabo badlala Bongiwe Msomo kwakunye noma wena banikeza ithuba even though bemkhiphile bambekele eqaleni. Onikhonela udlale kahle kakhulu, uElmere van der Berg udlale kahle kakhulu lapha kanye noFenta amagoli lapha ukuze siwunqobe lo mdlalo lo. Sekuzoba nzima kakhulu ke, siyakhumbula umdlalo olandelayo sibadlala nayo iNew Zealand ama-World Champions. Hopefully umqeqeshi noMaplama uzokwazi uku-exchange abadlali bakhe njengoba enzile kuwo umdlalo weTrinidad and Tobago. Kuzobasiza ngani ke abadlali laba abalapha eNingizimu Afrika Lenis van Potgieter nabo Khala Pretorius labo oba mentionayo ukuthi ke yithini esisingethe lo mqhudelwano njengama host noma osokhaya? Sibonile abalandeli bafikile even though i-turn up beyincane kumdlalo wayizolo. Khumula ukuthi babe ne-disappointment kumdlalo bangaSaturday beshawa iJamaica, kodwa ke siyayazi ukuthi going forward sizodlala imidlalo enzima kakhulu kwi-second preliminary stage, okushoyo ukuthi kwamele bazimisele kakhulu. Olenis Potgieter siyamazi ukuthi inet uyayazi ayikho ibhola ayimisayo, kumele bazimisele and bayisebenzise ne-support esuka kuwo ama-fans lapha eKapa. Kuzoba nzima kakhulu ke ukudlala igame against New Zealand kwakunye ne-Uganda ukuze sithole i-second spot phela sikwazi ukudlula kwi-semi-finals. Kuzoba nzima kakhulu, but indlela umqeqeshi atshintshe ngayo abadlali bakhe ku-last quarter kumdlalo weTrinidad and Tobago, ngibonile ukuthi mhlawumbe ubheka i-continuation, indlela yokuthi abatshintshe abone ukuthi badlala kanjani. If singakwazi ukuthi sibe nabo abanye abadlali ngenxa yokuthi balimele, laba bakhona ke bazodlala kanjani against New Zealand. Ayifani neTrinidad and Tobago, ayifani neJamaica, world champions, so babheke nako ukuthi bayidefende isicoco sabo lesi. Kuzoba nzima kakhulu lapha yanoxolo. Ngiyezwa ke Zuki usho lapha na iNew Zealand njengoba usho nayo ukuthi yibo ompetha bomhlaba. Mhlawumbe imaphanye amanye amaqembu kule midlalo esisele esingathiwa kumele ukuthi nje impela siwabheke okungamaqembu nje singawabona esithwalisa kanzima. Imidlalo yeEngland England idlale kahle kakhulu, iqale ngama-3 wins elandelana nje, okushoyo ukuthi abazange ukuzobhenya lana, bayadlala kahle kakhulu, bayasifuna lesi sicoco ukusiphuca lapha kwiNew Zealand. Abantu kumele beyibheke kakhulu yona iEngland. Ngibonile neMalawi nayo izamela idlala kahle kakhulu. At some stage kumunye umdlalo wabo ngibonile ukuthi beqhamuka ngemuva to go on, bayiphumelela lo mdlalo lo, okushoyo ukuthi even nama-African teams siyazi ukuthi kunzima kakhulu in Africa, but imidlalo yabo abayidlalileyo kanye nayo South Africa nje umdlalo wodwa esiphulukile noma esihlule kuwo, okushoyo ukuthi going forward kuzoba kuhle kakhulu ukubona lo maqembu lawo. Manje ninakezuki njengeintatheli, ngabe nibona iNingizimu Afrika iusingethe ngendlela yini lo mqhudelwano?
ngibonile i-festivities zenzeka eCape Town abantu babukele ngaphandle kwala kubangele khona imidlalo ngisho ama-fan park ase-Cape Town nakhona la eKZN njengoba besishilo eDandi ngibona nje wonke umuntu aware ukuthi khona imidlalo yenzakalayo eSouth Africa so bakwazi ukuthi bayibukele ke singabala nanokuthi i-broadcast yiyo yenze ukuthi abantu bazi ukuthi kune-netball SABC ngiyazi ukuthi iya-broadcasta eminye yemidlalo so abantu abaningi banayo i-access kuzo ke i-SABC siyazi ukuthi isakazela umphakathi abantu ke bakwazi ukuthi bayazi ukuthi kuyaqhubeka i-netball World Cup eSouth Africa nanoma ungamuza nanoma ubani umuntu endleleni uyasho nje ukuthi hopefully ama-Proteas azakwazi ukuthi asirepresent especially njengoba si-hosta as i-South Africa so isasasa lihle kakhulu and abantu ba-aware ukuthi kukhona imidlalo efana njengale eCape Town. Sibonge kakhulu-ke Zukiswa ngesikhathi sakho sikufisele nje nosuku oluhle. Mbukeli lowo-ke bekuZukiswa besixoxisana naye mayelana nemidlalo-ke ye-netball. Uyasho ukuthi lapha eDandi bekunemidlalo ebidlalwa eyenza ukuthi impela nje kube nesasasa. Uma uyaheleza kuyazwakala ukuthi cha ikhona imidlalo edlalwayo eKapa kanti-ke futhi-ke uyabala lapho uyabalula nokuthi cha thina njenge-SABC sisakazela umphakathi senza isiqiniseko sokuthi nina lapha emakhaya nihlezi nazi ngaso sonke isikhathi ukuthi-ke kwenzakala nokwamanje mbukela sithi ngequke ey'tolo sobuye emva komzuzu. Siphinde sikwamukele mbukeli Ekhaya Jikelele sibonga kakhulu ukuthi usahlanganyele kanye nathi la ohlelweni lwethu oluyingqayizivele iEkhaya Jikelele. Njengamanje ke mbukeli ake siqhubekele phambili ngeindaba zethu yazi mbukeli ukuthi sihle sikuphathele ivakashi esixoxisana nazo eyisemkhakheni yahlukahlukene. Ubongani ke ngamlane yena udabuka eEastern Cape wenza izifundo zokulingisa eUniversity iVets. Uphinde ke abe ngumlingisi wemidlalo yeshashalazi. Uthando lwakhe lwemidlalo yeshashalazi lwakhe kakuye safunde emabangeni aphezulu ngo-2013 kuze kube manje ke usabamba iqhaza emidlalweni eyahlukahlukene kwezeshashalazi kanye nekwazi amafilimu. Namhlanje ke usivakashele lapha endlini zomsakazo ukuzosixoxela kabanzi ke ngomsebenzi wakhe. Bongani asikubingelele sikwamukele Ekhaya Jikelele. Bona sisi. Sibonga kakhulu kuba nawe namhlanje ekseni. Ngiyabona lapha kuthiwa uthando lwakho loku-actor lwakhe ka ngo-2013. Awusixoxela ukuthi kwenzakalani uze ufile ukuthi yazini. This is for me. Inkosi ngonibiza ndiyabulisa nabantu ababukeleyo. Igama lami ngubonani ngamlane. Mna inkaba yami kutsolo encimpu. Kutsolo. But ke ndikhulele eKapa ixesha eninzi so ndiqale at age of 13 bendiqale high school u-actor. Kulapho khona ndiqale khona u-actor khona. Then ndakhula ke ngoku that's where I was exposed to theatre. I went to Baxter Theatre and ndaphela ngondifunda Vets. So ngo-2013 yini le yenzeka yenza ukuthi ufole in love with acting? I was watching a play at Baxter Theatre. The late Khaled Anthony was performing One Hand of the Champion at Baxter and ndambukela. And after watching, I was like, ngifuna yenza lento for the rest of my life. Wasoweza ke eVets ke. Manje ungitshela uma ngabe udecide ukuthi yazi ngithatha isinqumo sokuthi ngizofunda ezamafilimu nezeshashalazi. Abazali babethini nanokuthi waqala kanjani ke yini edingekayo mhlawumbe for umuntu osekhaya othi you nami I want to study ezamafilimu nani kufuneka ukuthi uthathe mapha ama courses nanokuya into ekanjalo. Inkosi ngalombuzo ngumbuzo obaleke kakhulu lawo of which kufuneka sim address amaxesha amaninzi. Abazali lucky bebenisupport bebenika imali ekujeni yokugqibela nale shebo uba ngiyamele ku-performances but ke that is something that abanye abazali ba-understand theatre understand abanalwazi uba yintoni ukubaleka kwayo and as a result abantwana abaninzi abakwazi ufumana chance bakwazi uyipractice because abazali babo don't find it like support them financially. Yes. Understand as a result there was omnye mntana who wanted to come and audition at Vets but abazali babo couldn't support her because they don't take art seriously. Of which that's something that now as a graduate that's something enfuna usebenza kuyo so that you can go to communities and help abantwana that abazali babo bastrugglisha khona, help them audition in these institutions because most of them they don't come from art schools, they don't do dramatic arts as a subject. Yes. So go there,
mentor them and make sure that we find a way to support them financially so that they can go and audition because institutions. Ha, kwazi wamuhle lo mqondo yazi. Because vele ngiyacabanga ukuthi umusho ukhuluma indaba ye-audition. Omunye umuntu ucanga ukuthi ama-auditions aqhamuka kuphela mangabe sekumele uzothola ama-roles nani. Kanti abazi ukuthi kwakhona uku-enrolla eVET uyofunda lento kudinge kuba nama-auditions zakhona. Manje basuke befuna mani audition shama monologue. Yeah, so uqala usende i-essay ethetha ngawe qala uba ungubani, why do you want to do i-theatre, and if bakuthathile indoni into ozoyenza kwi-community njengoba ngoku mna ndisitsho uba ndikuxelela uba into endizofuna uzenza after ndigraduatile. So ke ngoku you do a monologue and you just tell them about yourself and what inspires you. Njengam, I'm inspired by abantu abaninzi abafana noma ndisisindo obuhlubini ohlanga. Manje kuzona zonke ngiyazi ukuthi kusudlala ama-roles amaningi. So kuzozona zonke ke indawo sikwalingisa kuzo. Iyiphi character ongathi ena hayi uyabona ke loya mdlalo loya was my favorite or leya character yona engangiyithanda kakhulu? Oh, last year I was doing Baby Tsepang at Vets. It was really a hard play to do because ibithetha ngento ezininzi challenge wayo i-community. We were talking about into ezifana ne-rape. So ibiyona bendithanda. And also last year I shot a film, Kings of Queenstown, ezophuma kwakulo nyaka. Yeah, so it was my first feature film gig. So it was quite challenging, but I was up for it and I really enjoyed it. How izophuma kulo nyaka so ibona nje? Ungakashawu December. Hayi cha kufuneka uzimpela uzosibonisa. Ngiunderstand ukuthi ena ukuyilungiselela ke abalingisi ke kulindeleke ukuthi baqinisekise ukuthi umsebenzi wabo usezingeni eliphezulu ukuze bakwazi phela ukuthi badlala ama-roles ngendlela efanele. Manje wena wenza kanjani ukuthi lokhu yakufezekisa ukuthi nje uhlezi on point ukuthi mabe usu-deliver this role ube on point? Into ebaluleke kakhulu sisi because as i-actors, especially as performers, funeka uzitreat as umuntu ohlonipha umzimba wakho because umzimba wakho yiyona tool isebenzisayo. So kuyanyanzeleka that you look after yourself, your health qala, wenza sure uba you go to gym qala so that umzimba wakho ehlale segazini ngamaxesha onke. And also read your script. Always be prepared. Uyazi bakhe i-lines zakho so that uzosebenza kakuhle ne-directors. Ne-directors and also fellow actors and actresses because ngineyitori ngiyengizwa abantu abanye abalingisi bekhononda ngokuthi hey uyabona usebenza nama-amisha laphana kuthiwe cut simosheleke isikhathi la. So kubalulekile ukuthi umuntu azi i-script sakhe. Manje awungixoxela ukuthi ikuphi-ke nje okuthakasela kakhulu ngoku-actor eshashalazini kanjalo nakumafilimu nanokuthi ikuphi okuthanda kakhulu ama-movie or ungathi ama-feature films or ungathi ise-theatre? Oh, theatre sis. Hayi wonke umuntu usho njalo. Kanti yini engake lapha e-theatre? All ama-actors say the same thing. Because the theatre maker, also I write my own plays and direct my own plays. Yes. So I think theatre ndikhulela khona and also I can have my own voice kuyo and ndi-aggress into ndifuna uzilungisa kwi-community. Umzekelo ngoku sizokwenza ishow eBhoma nge-16 kaJune that addresses in ways ze-GBV and also kuba abantu abangotata especially amadoda ukuba indlela abayidifana ngayo ubudoda and how it affects them yabo that and also leads to ways ze-GBV. So yeah, it's also the power that theatre has. Yes, okay. So manje manguzo ukhuluma manje uyakholela uyabelievela ekutheni actor probably kuveza kuyilike mirror of impilo ngendlela engayo isimo sayo. Kakhulu sis, kakhulu because umuntu xa indibukele ndidlala i-character efana naye uyakwazi ureflector at actually ndibonakala ndingilaa mntu. There's what we do, there's something that we are doing ngoku called the callback, ilentuka i-playback whereby abantu bayahlala basixelela amabala abo and then siwa-acte amabala abo so bazibukele izitori zabo sizi-actor thina. So iyanceda laa nto and also kwinto ezifana ne-depression, understand, ukulwa into ezinjalo. So i-acting is not just about acting, into encedayo kakhulu i-community. Yes, njengoba ukhuluma ngokunceda i-community uma ungabe usu-act usulapha estage isifiso sakho ngaphakathi kuwe kusuke kuyini ukuthi makuphela le play ngifisa lo mbukelo ohlezi lapha phansi aphume nani out of this? Yeah, kufuneka abantu bafunde ku-plays. That's why we write plays, that's why we create theatre, because we want to asifuni only ukuba entertainer but ukuba educator and also just to raise awareness kunto ezininzi. Understand? So umuntu reflect athi oh actually this is wrong, you understand? Because I write mostly plays in Xhosa and I always challenge this for an GBV. So
sizama ukulungisa ilizwe ngolo hlobo sisi. Yeah, hayi nilungisa ilizwe nyani and futhi into engichaza ukuthi umuntu ubhala ama plays ngesixhosa because enye futhi avenue le engave ibaluleke kakhulu esikhathini samanje kakhulukazi ngentsha nezingane ezisakhula ngoba sekugxilwe kakhulu esingisini so mangabe kuqhamuka izinto ezibhalwa ngolimi lwesintu lokho kuyeke kusize kakhulu. Manje ungathi nje iziphi ke ingqinamba mhlawumbe obhekana nazo wena njengomlingisi o actor kuma feature films kanjalo nase theater, iziphi ingqinamba ungathi uyabona la lokhu kuyi challenge nalokhu but this is how I overcome them? I think sisi iba indaba ye finance yabo indaba of having funding yabo so kuba nzima amaxesha amaninzi to get into ezifana ne-funding so izinto ezincedisayo kakhulu ukuba sikwazi ukwenza ezi projects ezifunayo so if asiyifumana i-funding amaxesha amaninzi kuye kuba nzima ke ngokuba senze loo nto yabo so I think yeyona nto iye ibe nzima kakhulu loo nto and also sihlaba ikhwelo not all kurhulumente also nakubantu in the private sector to actually invest on art yabo so that you can actually help the community because ndiqala ngomuntu omnye utata kanele mdoda built ilenduka isikolo sabantwana in the Eastern Cape. Yes, yeah. Very inspiring. And kwabakhile ilenduka i-computer of which that's something iyandikhuthaza kakhulu because I've never saw a computer ezilalini zabo usafunda zange ndayibona ezilalini oko ndakhona for babantwana umuntu gotyuselula for babantwana bafumana opportunity of to use ilenduka i-computer. I think that's something yabo so sihlaba ikhwelo so that we can be able to go to the rural areas and actually teach abantwana i-drama and teach them theatre, teach them storytelling because Tina as abantu abamnyama especially storytellers our first experience emaxesha abaninzi ngomakhulu bethu sibalisela amabali and asana for ke ngoku sibe ku-institutions like events where sifundiswa ngo-Shakespeare emaxesha amaninzi and not abantu abafana ne-SK Ekhaya yabo so sihlaba ikhwelo sisingento ezinjalo. Hayi ke sesiphetha ke mhlawumbe nje ungathina umlayezo wakho ke entsheni kakhulu zoba ngiyakubona uyayithanda intsha uyafuna ukuthi ubuyele eEastern Cape uhambe uyothi invest educate ubafundise ubagqugquzele so yini nje amazwi okuba ugqugquzela mhlawumbe ofana nawe naye officer ukuthi ayibone esevets or any institution efunda izinto zamafilimu? I think mna ndizobhekisa ukugxila kakhulu kwintsha yasemakhaya nentsha yaselokishini. Kufuneka banyemezele sisi yabo kufuneka banyemezele because uyatyhafisa nalapha endlini you understand utyhafisa nalapha endlini ukuba hayi lento yakho ayizuphumelela hayi lento yakho izothini so kufuneka uyazi into oyifuna elifini and also ivision yakho ibonwa nguwe wedwa so kufuneka uzithembe. Yes. Funeka uzithembe and also industry uyakhula kuyo and find mentors because ndine mentors nam ezingiqoqoshayo amaxesha amaninzi so it's very important to have mentors in your life, people that you trust uba bazakukhombisa indlela. Yes. Hayi sibonga kakhulu ke bongani ngesikhathi sakho sikufisela wonke okumhlophe hayi mina nje nginethemba lokuthi ngiyakubona ukuthi hayi uyaphambili and I'm so happy for lentsha ozoyisiza eventually musuthola amandla okwazi ukubuyela emuva ubasiza baqhuquzela bafundisa nanokuthi yini ama films and also indaba zama theater. Good luck with everything and thank you so much for ukuthi uze kuzosivakashela namhlanje la ekhaya Jikelele. Mbukeli lowo ke bekubongani ngamlamne odabuka le Eastern Cape besixoxisana naye mayilana ke nokuba umdlali wezeshashalazi kanjalo ke namafilimu okwamanje ke mbula siqu 8 olo sizobuya ke sesingena kwelinye ihora lethu.